Hayo, kininayo pabasa tayo from Elmore, Trinidad. Kasi ito kinina madaming ang linakam na aming nga kinapintas, ken kinabulataw. Kaya't kumang ibasam ato'y dani nga imbagla pagduliwan tayong Ilocano nga nangingisit isiko na. Alright, kasi ito kinina na. O Pedro na palalo tibados mo. Taulo magkalkalbo no ingka iyar arado. Apay si ka nga bunton, nagtubo ka dita barukong. Si kapay pasalsalapon no agarado ak ti parbangon. Apay si ka nga dukyang, nagyan ka dita sa salugan. Si kapay nga makilang-kilang no sumrik ti maron nga nuwang. Agriingak ti bigbigat, nakaari kapak bitak alalat. Inigamak agungap-ungap, balay mitgayam ti alalukap. Ana ti alulukap. Agyaman madam, sana maidano mo ato. Ate yun, after 1 month, naidaniw kon. Pasensya kayo nakakabsada. Masyadong hectic ang schedule ko. Sikatin eh. Okay, ninana.